dobrodošli u novi video. U prošlom videu smo otišli u Nether i nabavili Blaze Powder. Sada sam mislio da odemo u Nether i da sakupimo Ender Pearlova, pošto imam 7 golda, što nije baš dovoljno, pa sam mislio da odem i tradujem se sa piglinima. Nadam se da će mi dati Ender Pearlove, jer nema šanse da bih nabavio. Tako da sad krećemo. Ok, kao što znate, stvarili smo se ovdje i sad mislim da ima da pokušam naći izlaz. Tako da, evo, napao nas je guest. Ok, ljudi, nastavljamo. Za sad bio sam skupio golden nuggetsa i dao 21 gold piglinu i sad čekam i dok sam skupio nuggetse totalno sam se izgubio, tako da to je loše. Ali dobro je, pa sam bio našao ovu šumu i uspio da napravim enormnog drveta koje sam posjekao. Uspio da napravim crafting table i sada, jel završio on? Ok, sad ćemo vidjeti šta je on to nama dao. Sad ima da ga ubijem. Znači, ako pitate zašto ne napadaju, imam kapu. Tako da, sad ćemo vidjeti šta je on nama dao. Nijednu fire resistance na 3 minute. To mogu da iskoristim za 27 strela, nije loše. Ovaj fire resistance mogu da iskoristim da pokušam naći netherite, scrap, jer mogu pokušat. Tako da sad imam da ga popijem i odmah upadam u lavu. Evo ima da odem negdje ovamo. Ok, fuck. Sam da ugasimo ovu vatricu. Čekaj, moram i da napravim mjesto gdje bi se popelo. To će tu tako. Ok, pijemo i upadamo. Ok, za sad priznat ću vam, ništa ne vidim. Možda mogu da pokušam s ovim ovako da gledam. Da, pa ne vidim za sad. Vidim. Evo ga, ovdje. Ovo traje još 2 minute i 20 sekundi. I tu smo, skoro smo tu. Evo ga! Samo još da ga slomim. Čekajte.
Yes! Plivaj, plivaj, odnosno idi kroz lavu. Ajde! Penji se! Vidim ima još malo. Nema veze, nećemo više. Zašto će nam ovo skoro nestati? Imamo još samo... Našli smo prvi Ancient Debris, Netherite Scrap. Znači sad to možemo da pretvorimo... Čekaj. Kako se ovo... Vjerovatno se ispeče. Sad moram da shvatim kako ću... da, Fire Resistance. Uplašio sam se. Sad trebam da shvatim kako da se vratim, odnosno kako da nađem svoj portal. Znači, totalno sam se izgubila, ne znam više ni gdje sam. Tako da ne znam šta da radim sad. Možda da pokušam, da se od ovog može napraviti kako se zove, špore, to moram da vidim. Može. Mislim, ne može, ne znam da li može, ali vidit ću. Da stavljamo, imam drvo i drvo. Ovo ne može da se stavi kao fuel. Jel može ovo? Ne može. Čekaj. Imam kofu vode, tu ima toliko i da odem po kofu lave. Big brain, braćo, big brain. Trebate se vi snaći u situaciji. Ok, ovo može. Jel ću otvoriti u jedan? Jer treba mi 4 za jedan netherite. Naravno da hoće. Ok. To sucks. To je... Ok. Ovdje vidimo samo na malo skromno, vidimo sveti netherite ingot. Šteta što nemam barem jedan. Ja se sjećam tek kad je netherite izašao, nisam imao pojma kako da ga koristim. Kad sam ga našao, mislio sam da trebam fazon u crafting table i samo napraviti chestplate i to. I onda sam tek shvatio. Tako da, evo 8 minuta videa. Imao sam neki problema, pa sam morao da pauziram snimanje. Došao mi je bio brat. Sad, znači, kada je otišao, planirao sam kako ima da se vratim do portala, jer sam odmah bio shvatio da sam se izgubio i to... Evo, ovdje sam bio, ovdje kad sam došao, već sam tek znao da nisam na pravom putu. Znači, sjećam se, bilo je blizu one šume sa plavim onim drvima, ali ipak nije odmah tu, jer bilo je u pećini, ali čim sam izašao iz pećine, izgubio sam se i sve onako u glavu ušlo i onda sam se samo zapitao, pa čekaj, kako se ja sad mogu vratiti. Znači, znam da je bilo u planini, to znamo, nije planina, nego ovakav prolaz
Sad sjećam se ove rupe, kad sam išao po stvar, kad me ubio piglin, i ovuda sam išao i nisam našao ništa. Sad i ovdje sam ušao, ali ništa nisam našao. Tako da jedino negdje vamo da je, a vamo nema ništa. Bravo, ja. Tako da ne znam stvarno gdje bi mogao portal da bude. Ovuda negdje vjerovatno. Čim imaju ovdje stepence, možda ovim putem. Jer sjećam se da čim sam izašao, Gest je pucao na mene, a bilo je kao dole udubljenje ispod kojeg je on mogao da uđe i da me puca odatle. Da, ovo nije sigurno. Znači, sjećam se tačno ono, bilo je dole udubljenje i nisam, ja sam se, vidjeli ste, tad sam snimao, ja mislim, i on je pucao na mene, odnosno, gađao me, kako se to misli što on radi. I sjećam se ove prostorije neke ovakve i onda je bio stup od ovog gdje su blazovi i tu je odmah bio portal pored. I onda sam se izgubio. Samo sam onako razmišljao dok sam skupljao golden nuggetse za zlato, samo sam mislio kako ima da se vratim. Tako da, stvarno ne znam gdje može da bude portal. Znači, sjećam se prostorije nekakve, ili sam to kad sam tražio portal našao. Uglavnom, bilo je u ovim ovako, ne znam je li ovaj dio, znači sjećam se, Gest je mogao da ode ispod. I bilo je, znači, ovako i ja sam prošao ovuda i ovdje sam iskopao za piglina, ali me piglin bio ubio. Tako da mislim da sam blizu. Ne baš blizu, ali mislim da sam poblizu. Jer ja sam bio iskopao tu neku rupu za piglina, ali on je mene ubio. I šta ćeš? Tako da sad ne znam da li da pauziram dok tražim ili da nastavim samo snimat. Jer ne znam stvarno možda izgubim portal i ostanem ovdje. Naježim se od same pomisle. Znači, bio je fazon, možda je vama, znači, bio je blaze spawner odmah tu, tako da možda je negdje ovdje. Možda se popnem gore i da prokopam, jer ne znam koliko je bilo visoko i to, ali valjda je negdje blizu. Sjećam se da je bio spawner tu. Evo nečeg. Možda neka pećina. Nije pećina. Ušli smo. Vamo. Znači, tačno se sjećam sve to.
Bio je tako. Bio je šponer od blizova i odmah tu Jep, ovdje da sam sišao, sad bi za chest. Ok, barem sam naš chest. Flint and steel i golden horse. To je malo stvari da ostavim. Ima krajnji obsidian, to. To ima da ostavim, to da ostavim, ovo i ne znam šta još, ništa neću ostavljati. Tako da, možda izgubimo portal. Evo, 16 minuta tražimo portal. Je li ovo drugi chest? Tražimo portal, jest. Tražimo portal već nekih. Tražimo portal 8 minuta. I još ga nismo našli. Jaj, ne. To nije dobro. Uvijek me prepadnete. Ok, ovdje neću toliko da izgubim full damage. Odnosno popravim full damage. Jedino da pokušam da nađem negdje obsidian. Što je u mom slučaju nemoguće. Jer to jedino može da se stvori izrušen onaj portal ili nema druge. Gotovo i to je to. Tako da, vjerojatno imam ovdje da stanem. Jer ima prvo da se zakopam. To je prvo što hoću da uradim. Da budem siguran da imam svoju malu nether kuću. Yes. Sad je bolje. Tako da, to bi bilo to.